Pwede pratona kena susaya maina hapa nili yapa ngukla ye krimsaw tawo zeb khawana tongnirao no numbro bai tongdi numbro no nini pholak thar bai tongkhudi jisuni mumbai sayo amen Israel ra ai gupta ni bai khop phaile bu broni bisang khetoi mal tor tongu broni uklau khibu farao ro tong fiu brau krimo bai koloi mobai ongye ka lai ha Bro muha kemaisia biskang thampo thuinai muklo phero puno thuinai bro muha kemai mole sorgo saka wonai sa yeksu seyang no sai samo se tongsiu arpho mozi bro no sa ta kridi akhan draw chusiang draw ni bau ye thir he toimo bini tui khomo samong no tini na nai yesa susuyang mozi no sapia Israel saro no skang nang di hindi Aboduino Israel sarau no tui khop ye tui nang ya ha amen susiang thile muha maya se krui pa bin thile bayo draw line chukhe nai mayo Exodus chapter 14 non rapor kenu nai dini sa ka phobodi khie omo sophai nai biskang nai phono asa thai krui biskang nai phono nini bau yele muha kamai mo se krui nai ye ki hano pho asa tong ya nai krui pho ong nai Buklau pheraw thang phono ni bau ye wana ne ma muha se tong nai buklau pheraw thang nei pho ni ni bau ye thui mo lama se ong mayu ni ni bau ye ze khau tham pho lama thau se ong kna nung le chong nai ai ni bau ye muha kamai mo se kri khale nung le chong nai ang ni zer se thui thang ne ha hi ye kha phang chom mo so phai mayu o ai ni pal ka hang nung apita chong di ta wana di ta kridi ro hawni ni asa thai kri pho sorgo wanai saradi nungno nang khu nai tongo tini kruriye Israel sarono nang khu na ha e sorok thang ha tongkho nini bau ye bungle je pho nai saw ye tongo chu sayang sawo nung biskang siskang nang di ni ye jine bible obodi ke soyo mo chunu chu sayang ni thi ka thin nai bini asa thai sek chu sayang no khenai abo bru le ham tong nai ha ye Jeremiah chapter 17 verse 7 ochuno amen aine pal khasura nung lama khro ye ni lama phung tongphu nung su se no ni ka thuin thai se khedi nung khawana ma klai tongphu su se no ni a sa thai se khedi su se le sawo abobru le ham ye tongnai se ye amen su se yang ni mung na ba zu tongthu o apa ni kau thai rau le Jini bau ye phai kamo kau thai rau sle wana ye mau khlo tong nei rau ni bau ye chu se yang isore nung kya chu se nung ki ha se chung wana tung mono nang khu mai ni le ta khura ro amen ote peter pho sa goro toi klu bung ni je lem thangla ru mai sia bung le thuye ne se ong ye tong ar pu gono bung jisu no chri khau ye reng ha Chubagraha angnom thangradi hiye Matthew chapter 14 verse 28 to 32 on rapore kenuna amen nung bo purthi bi no bar hamiap singo tongye nung toi klutoi mo pho tong nai akini ni live bo pho klu mo pho tong nai nung ni je le bai ku ya phai mesia bo toi klu mon sinyo tawoni ni live bo pho mai pho tong khna ake bis kang bo dike somoi so phai bai mo tongu arbonu wana makla yep khata baidi peter dikhiya chubagra no chiri khauye reini bungse nu no thangye laru nai o leine be pocha paileng tung nai bro joto aini thingyo phaisra di akyang draw no lengma phyuk na ye Matthew chapter 11 verse 28 chunu pi aini pal ka hamra nini wana ma pocha ningulma omok khauchoi mo pocha Numkha chong ye lengmo pocha ni life po lamak thau ong ye pocha liye tongmo nu sahang le ye horma tongmo arboti ni le nung khakati tma hingkhe ni pocha liye nu lein tongmo Jisu Kristo tongmo ni pocha liye tongmo no hokhunai amen wana yata tongdi chu seyang no se ga thoye asa ye tongsti nini sakawo chu soyang shrabori tho amen